دما خوش تماشاوان برومت اثر نوی مالباتا چارپر مدیا سلاو و رزگرتن خو پیشکشه و همی تماشاوان چارپر مدیات کم امی ویدارن هر کو روشاره ام خوشتر ببه و ام نوچه و خبر و شروعین خوشتر ببیسن به ویان خوشی و گشیا تکوشنا گلمه کردستانی روزباش تماشاوان نجان اجی جارگن سلاوه گرم جوارات شینم اون زانن مل پشت خو هفتی کی کو گلکتشتن بالکش تلا درباز بون پشت خو هشت امی ازناوه امی ایرو هنکی سروانا شیروه بکن اگر دوان جبوان رونای کرنا وان بویارا یادی تشتکن اون قادن لزده بکن اون کانج مرا پرسه و پرس بکن اون جارگن بخیراتنه سرچاوه بلکک گلی تماشاوانان به هفته دبویرن گرینگ قومن گرچه بویرن گرینگ شو کردستان کم نابن یکشه گل گرمو اول کردستان باشور بویرن به داوی من اکل سرب سکنن لبریاوی به هفته بوری مثلا کمیسیونا ترکیه به ترور یا جی کمیسیونا براتی و پیشف دموکراسی کل ناف کرن هناك بويرن تايبات قومين كو اوج بو كرد كردستانيان جرينجن گرچه كوميسيون آوا بونيا خوبا و د گوتنن سروك PKK عبد اوجالان و آن دولت بخشلی و سروك کومارن ترکیه و شخون زلال بو كوميسيون جبو چیه اف دماجو هن جبو چیه زلال بو لهر کودچه اف زلالی لهمبر جبو گلجي ديار دبه ve dema buri unzanın komisyonu biryarda ku hem kuştiyen kujaliye Türkiye ve kuj Avdbejin şehidin Türkiye buanra haberdan berpusyari buanra haberdan aliyedine ev dayken girtiya o dayken Kurdin kuştiyen be evkir hundayı dayke wan va dayke şemiye kutbejin ev bu 30 sale لدو ترمن مریه خونه یعنی نکو چاره سری تنه دخوازن ترمن مریه خو ببین هستی وان ببینین کال کنه بگمان دارزاندن وانجی دخوازن یعنی آلیه که بوانا راجی هفپیوین کرن به کمیسیون هانه تابی آرمانجا وان هفپیوینا نه اوه کو او چد بیجن او مثلا شر راوستاندنه دا بیرو رای وان بستین یعنی او چد خوازن جبر کو حیانوها دوید دماجوی دا آلیت ترکان نه قایلن کو افکسن کو نوا پککی دانه نه جزای وان ورا کم کرنه نه اوکی بکم کرنه یا عفوکی در کمه دیواردا گلک دشوارن جبو ویجی افکارن پارتیا و کمیسیون و آوا کرنو اوه دبنگای خدا اوه یعنی رازی کرنا ترکایه لسر به راوستان ناشر آلیه کرداش خون برای عبدالله اوجالان آلیه در دورا پککی کسی که زیده دنگ در خول دش در کبه شخون تنهیه لدیس آجی بنگه دم پارتی دا یا جی او در دورا پککی دا نرازی بونیا که هیه نرازی بونیا که به دنگ هیه که حیان هات پیشوازی کرنی آجی او دبیجن ما دورا 2000 جبین چه کرنه یعنی جبینی بچوک محلای اپارتمانا اوه جبو کسی در دور خوی خنا بکن یعنی بریندا لفاتن هیا بریندا پرسا چاره سر کرنه هیا بریندا مثلا کرد هیا جبو ویجی آلیه اوه که درخواستنا وی واری دکن دبیجن دماجوه چاره سریه دماجوه چاره سریا کرده یا دماجوه هنزان چلین ناوه وی آراستی اوه که ترک لیدکن دبی پیشی داجی او کرم دماجویا ترکیه به ترور ما بس ترور جی کردن یعنی به کردی یا جی اوه و ما سری دا جی ام بیجن ام لگلن و فیدا کردستان تکوشتن نتاوی تدا یکو چک بین بردانه چک جورتی رابن یعنی نه ایریشن ترکیه چه نبن و PKK'j dev çeka berde ji ber ku ev şer û tund û tûjî û levketin tu feydekî nagîne ne perçên bakur ne perçên dinê zirarê dide yani li her derî ji ber ku her kiryarekî her bûyerekî
terör و بچه وقت گردان لی کمیسیون دوی هبیتنا خدا بالکش بو دایکن شمیه اوه کرن یعنی گوتنم بزمان خو مرام خو بین زمان سروک کمیسیون سروک مجلس ترکیه شی گوت لبیدرا نه قانونی و نه اوه به زمان ترکی تزمان اوه تزمایه قدخه چه نابه اون پیبن اگر کمیسیونه که جبوه مثلا کرد به ها چکدانی نه به ها اوه به آوا کرن و ریا چاره سرکرنه که دیگره جالی خودشی یعنی به چکرنه کرده دا بجی جرلیه که دیگره و دولاته که به میلیونان انسان بجین و اف مثلا همی به کرده و گردای به لزمان کردی دوی کمیسیون داشت قدخه به گلو او کمیسیون که زمان کردی قدخه که هبونا کردی ناس نکه و چوا ری و ری بازه که ببینه که ترکیه بیدن که هندک روشافه آلوزیا که هی جورتی راکه بیکو ام بفکرن چاره سریا پرسا کرد چاره سریا پرسا کردش خون نمیجاره وانه و کمیسیون بخود زمان کردی هبونا کردی قبول ناکه لی مخابن yani ev muhalefet ku têda êdem partiyê jî êdinê jî li hember vê helwesta serokê parlamanê ya serokê vê komisyonê li wê derê tu helwestekî nîşan nedane yani ev jî balkêş e Kurdin goya dibêjin em ser navê Kurdan li wê derê ne lê xwanê ne ser navê Kurdan e gerçî yani ji bo millet zanibe ne ser navê Kurdan e wexta zimanê Kurdî di navê wê komisyon da jî nikarbin tehemil nekin گوداری بکن او کسی که 30 سال دو هستیم نکار من بزمان خو بیجن که هستی مریه مل کنه اوه چه چاره سر بکنن زنم بله قاسم دوی وارده سر والله yani ev rastî kekbaran ev mijare ki hem giringe o hem jî ji aliyê Kurda ve ji ber ku partiya demê we jî behs kir 2000 civîn çêkiriye ser derewa û ser xapandinê çêkiriye serê miletê Kurd Bakurê Kurdistanê tevî hevbiye yani divê em ji temaşevanê xwe re li vê derê diyar bikin ku ew jî bi rastî divê ew jî ji der û dorê xwe diyar bikin ku wetê me li naveroka vî karî dirêne destpêka vî karî yanî destpêka ku Baxçelî da destpêkirin û di meclîsê da xwest ku got ku bira Ocalan çeka deyne û partiya xwe xwest û were meclîsê û dûra ew demiya hevdîtin û destê hevgirtin û ev pêvajo dest pê kir yanî bi rastî dewleta Tirkiye û hikûmeta Tirkiye ew dizanin ew çi dikin bes milletê Kurd mixabin ji vanên ku wan dide îdarekirin ku qaşo Kurdin ya jî Partiyê Kurdanê wan de îdarekirin ewana nizanin çi dikin yani tir rojekî dewleta Tirk berpirsiyarê dewleta Tirk berpirsiyarê hikûmetê ya jî MHP ya jî serê xwe Baxçelî negotiye ku ev pirskirêk ev pêvajoya çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê bixwe Kurd ji xwe re li ew ka digerin wan quncik minçika belkî tiştek bînin ku basa mesela Kurd ke mixabin tiştek tune bira kes hêviya vî nesekine ji xwe taleba Kurda tune yani taleba Kurda tune wetê ez dibêjim ne basa Kurd û Kurdistanî wanê ku 40 sal 50 sal ser navê milletê Kurd goya qaşo ew siyasetê dikin hevqas bedel dane dayîn ji aliyê milletê Kurd ve ewana talebekî wan tune yani me çend cara li vê derê wek benîşt behs kir ne hewceyê em behs dikin Ocalan ti rojekî negotiye ez ê bi vê pêvajoyê ez ê mesela Kurd û Kurdistanê çareser bikim watê behs dike jî basa aşîtî û biratiyê dike heya temaşevanê me bînin bîra xwe ewana vê komisyonê watê ava kirin ji aliyê partiyên ku di nav meclîsa Tirkiyeyê de parlamentoya Tirkiyeyê de cî digirin wana bi xwe jî navê vê dananiye peyvekî Kurdî di navê komisyonê de derbas nabe jera çi dibêjin komisyona piştgiriya netewî biratî û demokrasiyê başa çi eleqavî bi vî 40 salê şerê Kurd û Tirka û ya jî vî 100 salê ku Kurda ji bo pirsgirêka xwe netewî Kurdistanî çareser bikin tekoşîn dane hewqas bedel dane
چه علاقاوی به چه بوی ناوی واهیه که مانی بوی ناوی وا چه هیا zaten وقتی که و کمیسیون آوا کرن دان آوا کرن دیار بو که ev komisyon ne çare kirina pirsa Kurd û Kurdistanê were ava kirin. Yani kê manî tiştek ji bo Kurda hebe ew jî ev e ez ji were bêjim. Çi ye? Yani dixwazin qanûnekî derxin hinek gorankariya qanûna da bikin belkî van siyasiyê hepsê bidin berdan van gerîlayê ku çekê xwe şewtan newê werin ka navê çi ye teslîmî Tirkiye dibin ya jî tên tevî pêvajoyê dibin navê ka çilê datîn biradên ji bo wana watê hatin nehatin nexin hepsê dixwazin van gorankariya bikin ev komisyon van jî qebûl nake temaşevanên hêja komisyon hê qebûl nekiriye ku wana berdin dibê na êko ketibe nav bûyêra gere cezaya xwe bikişîne baş ê çi wî çiyayî derketiye 20 sale 30 sale 10 sale 5 sale ew çûne çiya çîçeka deynin herhalde ketine nav bûyêra ji bo gorî îmkanê xwe ya jî gorî derfet û baweriya xwe hinek tişta bikin hûnê kî biqetînin ya jî belkî divir da armanca dewleta Tirkiye ve ku bi rastî jî nav refên PKK da ajanê Tirkiye gelek hene belkî ji wan re behsa wan dikin bêjin evana neketine tişta wana berdin ê dijî bixine hepsê ji bo wî ji min re bixwe xerîb nehat do jî televizyonek pêr ji min dost kirin yani ev komisyon watê civîna xwe yî pêncemîn da gazî rêxistinê sivîl kiribû haz vî jî bîra temaşevanên me bixim ev rêxistinê sivîl temaşevanên hêja ev rêxistinê sivîl du alîne alîkî aliyê demê ne o alîkî jî aliyê dewletê ne yani ê dervayê van her du dîtin û hêzan da gazî tu rêxistinê sivîl nekirine ê ku berdewamiya demê ne ya jî ê ku berdewamiya MHP û AK Partiyê ne zêdetir gazî van rêxistinê sivîl dikin divê em ji bîr nekin yani watê ev jî diçin tew wek temaşevan jî dizanin bû rojev vê heftiyê nav medya û sosyal medyada li ser navê dayikên aşîtiyê sê kes beşdar bûbûn sê jin beşdar bûbûn ji wana di do xwestin ku bi Kurdî derdê xwe bêjin mixabin serokê komisyonê û heman demê serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş wî derfetî wî îmkanî nedawan û çi bêje baş e got li gorî rêznama Meclisa Tirkiye di dervayê Tirkî da Kurdî axaftin qedexe bas şo em dizanin yani ev meclis roja hatiye avakirin heya îro ne heştiye kes Kurdî bi axife watê parlamenterekî xwestibe bi Kurdî di sê peyva ya di sê hevoka bikarbîne jî ya mikrofona wan girtine ya jî wana ji salonê avîtine ji bo wî zaf xerîb nîne lê ev Kurdên ku dem partî wan dixapîne qaşo gorankarî wê çêbibe wê pêş da Kurd mafê xwe ziman bi dest bixin baş e ev komisyon nehêle ku bi tercüman dahî ev her du jinên dayikên aşîtiyê çend peyvên bi Kurdî bikin wê ev komisyon çawa pirsgirêka Kurd û Kurdistanê çareser ve çawa bêje 100 sale li vî welatî meselekî bi navê mesela Kurd heye ya mesela Kurdistanê heye ji bo wan ti mesele tune mesele ew e we jî bas kir dewletek bêteror e dewletek bêteror çawa ye PKK dibêje em PKK fes kir û fes kirin jî yani li gorî em dizanin fes kirine tê gotin ku heya niha 2000 gerîla jî çek berdan e 2000 gerîla ne 20 kes ewana carek din li hêviyê ku ev qanûn were gorandin û hêdî wan bînin Tirkiye bas em nizanin çi qas rast e çi qas ewke bi xwe watê me dîroka Tirkiye û li Tirkiye ku ser mesela Kurd û Kurdistanê watê serê xwe diêşînin ew e ku tê xuyan ihtimal e carek din dewleta Kurd nehêle ku PKK'yî tevdest çekê jî berdin ji ber ku ji bo mesela Başûrê Kurdistanê esas sereke mesela Tirkiye ew e nadin xuyan kirin niha lê dibêjin gava ku çawa dane xuyan kirin watê ku di pêşkeşiya rêzdar Kek Mesûd Berzanî da destpêka ku ji bo serxwebûnê referandum hat çêkirin
دیار بو کو چقاس دولتا ترکیه تبکیکی مازن نشان دا و جبو تبکیه خوش بو و بفتشینه و رفراندومه چکر چه نکر دیار بو یعنی از دبیجم احتمالک هیا جارکدن کود نه هلن پککی در چکی خبردن اوجی مترسیه که لی تشتی کو امجی پیشگریت کند و پیوازوی دا تشتی بر بچاوه امجی دبیجن یعنی پککی خوبس که شرب کردینه لباکوری کردستان شو تماشاوان مجزان تشارکی دولت ترکیه و پککی تنه 10 سال شرمرزی تنه لی تروکی میتی بری کنه وزیر دروای ترکیه او بخود بیسه وقت لازم به هر جوان در چند او کا بری خودن بری ولات خودن هم بیشن وا شرعه جبوی بخو هیوی منی کو مثلا کردستان وره چاره سرکرن لباکور کردستان عالی و کمیسیون و tam tersevi az dibêjim heya mümkün be piçekî li dervayê PKK demê muhalefeteka Kurdistanî çêdibû ew ê partîkî nû çêkin belkî navê Kurd jî têxine navê lê aliyê dewletê mîtê û Apoba were damezrandin ew jî wê bixwazin ku vê xeta demokratîk siyaseta demokratîk ya Kurd û Kurdistanê jî biparsînin. Ji ber wî divê em Kurd û Kurdistaniyên ku li pey vê xeta Kurdistanî ne dixwazin xurt bikin divê em destê xwe zû bigirin em PKK di nav milletê Bakur da nav Kurdistana Bakur da teşhîr bikin bi awakî bêtus bêşerem teşhîr bikin nebêjin kavê çav ve kam hinekî dijî bisekinin tiştekî wa tune pirêza PKK kevşe divê em di vir da gelekî hişyar bin û zûtirîn destê xwe bigirin vê muxalefeta Kurdistanî bînin bahev ki bixwaze ku mesela Kurd û Kurdistanê çareser bi Kurda ve Tirka ve divê cad bike divê hewl bide ku Kurdistaniya bîne bahev dema erê yekîtî zaf hate axaftin bi van çend salê dawî da lê bê yekîtî bê ittifaq û bê hevkarîkî ev mesela Kurd li hemberê vê bûyerê li hemberê van vir û derewên demê û PKK em karê me zor e ji bo wî divê her Kurdekî ku ji vê pêvajoyê ya jî ji pêvajoya ku Abdullah Öcalan û Baxçelî dest pê kirine nerazî bin divê bi vî awayî şexsî bin rêxistin bin partî bin komele bin divê herkes li Avrupa be li Bakur be li metropora be herkes propaganda vî karî bike ji bo Kurda bîne bahev. Naş bo zeraliyê be jî ev yani em ne li dijî ew ê ne yani vê eger em li dijî bi navkirina xapandinê ne yani ev demajo ya jî pêvajoya çekdanî ne ye bê çekkirina PKK û êrîş û tunditûjî raweste em li gelin piştgirî dikin. Lê em li dijî wê ew ê ne ku li ser navê Kurda an dervayê Kurda wek vê demajoyê çareser demajoya ya jî pêvajoya pirs çareserkirina pirsa Kurd dibînin ev xelet e. Em dijî wê ne. Yani vê demajoyê bira bi ser keve çekbê danînê tunditûjî raweste lê ev demajo ne çareserkirina pirsa Kurd e. Yani bal tek şandın ku mesela dema berê AK Parti wextê hat ser hukm û ew hevdîtirin ku berê çêbûn beriya wê da jî AK Partinkî gav avêtin. TRT Kurdî çêkir got zimanê perwer ew ê navê çi ye ê bijarte zimanê Kurdî da qebûl kirin 2012 da ji tera bêjim di akademî û üniversiteyên Tirkiyeyê de hinekî beşên Kurdî hatin avakirin gavên hat navêt bes niha ev demakî dûr û dirêj e di parlamentoyê da yek zimanekî Kurdî gotinekî Kurdî dibêje zimanekî nenas mikrofon têgirtinê ve xewê têkirin. Komisyona ku ji bo çekdaniyê ve wê jî ew kiriye zimanê Kurdî divê çê nabe hûn peyvin ew ê bikin. Yani ew dema ku demajoya berê da ji wê jî şûnda tir gav tê navetine. Lê dîsa jî em dixwazin enendek vê pêvajoya çekdanînê û şer û ew ê bê rawestandin em li gelin piştgirî jî dikin lê em gerek xwe nexapînin Kurd xwe nexapînin. Aliyê din vê heftaya çûyî çend roj berê ev mafê mirova Tirkiye beyanekî derxistin. Yani li hundir di zindana da gelek
insanın nexweşane yani dora 1412 kez dibe insanın pir nexweşin giran hene li zindana ji vana hinekî pir giran in 335 kes ji wana pir giran in hinekî ji wana mihtacê alîkariyê ne û hinekî ji wana dora 230 kesî nikarin xwe îdare bikin yani bi serê xwe nikarin bijîn acil lazım ji van nara çareseriyekî be ev jî karê vê komisyonê wana ye û bêguman wek te jî gavatneyanê ziman ji xwe ev komisyon karekî wê ye yani ev kesek ku çek bê berdan çawa wê herin Tirkiye û bê ku ceza bibînin yani ya taxîbatê nekin ya evekî nekin ev hemî jî ji bo razîkirina Tirkiyeyê ku Tirk dengê xwe nekin wextê Tirk dengê xwe bikin ev alî jî dikare têke vexeterê lê aliyekî din bandora vê demajoyê jî û encama wê jî û niha meşandina wê da jî bi başûrê Rojava jî piçekî girêdayê yani Tirk bi zorê bûye ve girêdanê û Tirk niha ji Sûriyê ji Şamê dijwartir li dijî mafê Kurda derdikevin li Sûriyê yani ev jî balkêşe ku ji bo xatirên ku li wê derê tiştekî nekeve destê Kurda dikarin vê demajoyê jî sabote bikin yani hinekî nava Tirkiyeyê di warê da jî xwane kar dikin û car cara tênin ziman jî ev jî metirsiyekî din ê yani bê ku bûyer û kiryarên ku li başûrê Rojava û li Sûriyê tên domandin pêşa roja ew jî mar dikare münaqişe bike lê aliyê vê ew ê Tirkiye hemî pirsgirêkên xwe yê niha jî bi wê derê ve girêdaye û bi tund û tû jî bi hemî dezgeh û aliyê xwe ve jî ji Sûriyê wêdatir li dijî mafê Kurda li Sûriyê derdikeve tavî mafê Kurda wextê li dijî wan derdikeve bêguman li dijî mafê Ereb û Elewî û Durziya jî derdikeve yani ji ber ku hemî bevû dibe piçekî girêdayê jî ew aliyekî ev jî metirsiyekî din ê lê beriya vana tabi eger mesela Bakur û ev danûsandinên Partiyê Me Kurdistanî û kesên serbixwe û rewşenbîr û alî û eşîr û ehlê dînî û ew ê nêzîkayî û xebatekî heye ji bo nêzîkirina wana û dengê Kurdî berbavkirinê lê ew qasa tabi hinekî kes di nava raya Kurdî de dibêjin pir dereng mane pir dereng mane bêguman ji bo ku Kurd çi qasa derengtir levdû bikin derengmayî ne lê ne mena ku trên birêketiya em jê mane nebûye çavê jî lazim me bilê binêre kar û xebatekî heye û Kurd hêvîdarin dem li dest karibin dengê Kurda bigihîne hevûdû û em hêvî dikin ku wan xebat û ewa demekî münasib da bi ser kevin lê danûsandin germ hene hem di nava partiya da hem kesên dervayê partiya da em kêfxweşin yani dilşadin ku germayiyekî danûsandinê têkilî heye em hêvîdarin ev jî bi ser keve eger di van çerçevaya da hinekî ew bînî ziman jî em derbasê bûyera germ a ku li başûrê Kurdistanê bibin em piçekî ew ê ji ez dibêjim hey me basa Rojavayê Kurdistanê kiriye em hinekî din jî ser wî şîrovekî bikin wek we jî hanî ziman bi rastî yani ev pêvajoya ku Dewlet Bahçelî Öcalan da dest pê kirin perçekî jî mesela roşilata navîn gorankarîna xerîta û mesela Sûriye û Rojavayê Kurdistanê di navê de hebû yani ev perçekî belkî herî mezin ji vê pêvajoyê destpêka vê pêvajoyê ev be meriv dikare bêje ku dûr da piçekî dilê me xweş e ku tiştê Öcalan û tiştê dewleta Tirkiye dixwazin li wê derê bira bizamin ku hêdî ew der ji destê yani Rojavayê Kurdistanê jî û mesela Sûrî şer'a jî her çi qas li medyayê de were xuyan bi rastiya wî hêdî ji destê dewleta Tirkiye û Apo derdikeve ketse de ew ez bi xwe wa dibînim dibe ku ez qelet bim jî lê ez tiştê ez dişopînim û tiştê ku ez li gorî xwe mizakere dikim yani wî 10-15 sala İsraîliya û Amerîkaya û Fransiya û Brîtanya alîkariya kesedê kirin ez dibênim ne ji bo xatirê dewleta Tirkiye û ji bo xatirê Öcalan kirin erê ji bo xatirê xwe yan jî ji bo Daişê bû giraniya xwe lê dixwestin ku li wê derê da jî eger piştî ku rejima
اساد تک چو دور دا جارک دن سیستمک مرکزی چه نبه و چه نبه بوی منطق جهنک آلیکاریا وان کرن ایرو بربور وات چه هونجی تماشاوان مجید شوپین کو روز بروز تکلیه نابرا کسده و الشارع خراب دبه و داویه و هفتیا داویه دا تمامیل نهاج افغان دبیجن هاتنه خود کرن ترکیه خوازه با آلیه خواه وان بینه و به پشتگیریا او جالان لوه داره وان تسلیمی شراب که چکه وان بده دانیتن لی مخابن yani bejin çawa mukhabin yani jber kefkaşiya xwe dibêjin mukhabin ku wê dewleta Tirkiye apon nikarbin li wê derê wî ev bikin çünkü li wê derê li Sûriyeyê herkes dizane yani Sûriye hem di hilweşandina roxandina sîstema Esad da hem jî di hanîna îktidara Sûriyeyê ku Eşara hatin hanîn de duan da aktorê sereke Amerika'ya, Britanya'ya, Fransa'ya, İsrail'e belki çara penca şaşa Türkiye ve Türkiye'ci heye böyle evkavi heye le penca şaşaya jibovi Azerbaycan ve evder carek ve merkezi sistemek çene ve yani devlet yek devlet yek al yek bayrak ko Türkbejin işte bu ne mümkün Suriye'yi yani herkes de beje belki Arabe Sunici de bejin ko ne mümkün sistemeka merkezi her çıkan navle danin kostun bejin ko devleta Araba Suri o İslami hatta Cumhuriyeta Araba Suri İslami leviyat işte evkek yani ifade nakaz bejin بخيني وي نهال أكتوري هري مازن للصحة إسرائيل و ده مثلا دورزيا دا وكري پشگرياوان تكه پشگريا كسده و كرداجي تكه بس جبركو هيجي وانا ده ناف پشکشيا وان دا يازي ناف سروكي وان دا ان PKK'yi آپوي هنه problem ناف وان دا هيه جبركو آپو اشکره ده بیانات خدا گوت کو ام نخوازن لوی داره یاجی روجلاتا ناوی تv امپریالیست و سیونیست ببین اقتدار ام نهلن کو سیونیست و امپریالیست دولتا کا کرد دایی آوکن ام بن آستن جبروی اسرائیلی هناکی ده مثلا کسده ده حساسن لبله لگوری بیرو باوریا من او در بر بباشیه واتشه احتمالا ki mazın heye kolluğu dere eğer Türk aktorya kabdın berdevam kirin ya jî bixwazin were provokasyona çêbikin o şer'acî car carna bi xeber wan bike ji ber ku hûn jî dizanin yani bi têkilî û bi alîkariya dewleta Tirkiye wezîrê Sûriyeyê derva çû Rusyayê çû Rusyayê ev jî xeberek nû ye ji ber ku Tirkiye carek din dixwaze Rusya were berê da Beşar Esad و روسیا به هفرا خواستن وانجور باجون دولت ترکیه نهاجی خوازن جارک دن روسا بینوی داره وانا بشخورا بکن اکتور یا پشتگر او در yani siyaseta Türkiye 100 ساله کلسر نیارتیا کرد و کردستان آوا بیه او بسر نکوید و ترکیه و نوی قناعتی که سر نیارتیا کرده او تشتکی به دست نخن از بیجم سوریجی و روجاوای کردستان جی و بر باشیه واره Suriye okay yani yakşe desep civin betabiye çebun hemiş barkeşin yani ev civina de peşkeşiye hasede de leve çebu le haseke civinak çebu civinaki berfrak o hem Alevi ve hem Durzi beştarbun u beşe Kurdaj derbasbun le Aleviye neheni ev beşe Kurda haneki derve ve civine hatine işten le biryare hu ev xoda rıjd bun ser نناوندیا شامه او آلیا کی مسئله بو اگرن yani برچاو da bu egerin erişen Türka o Şam'e aliyedrena ve daviye civinekidre raqay çebu ev civinji balkeş bu var xwastaku avada baştare veji cudabun ku hinki reisi aşir u avaji tevibun aliyedene mesela Durziya yani balkeşe heneki kesrabun bahsa serkabun ve evektirin.
و علویجی اینکه دنگ وان و داوی بچکی درد که و جوینا پاریس نابنا اسرائیل و شامجی بالکشه دبن پیشکشیا امریکا و انگلترا و فرانسا دا لو درجه بحثا اداره پیش روز تکرنه yani tişekû derkevin derva bi hemî hawayî civîn encamê der nekedin derva lê evan civînana hemî daxuyaniyê wan û encamê wan dide diyar kirin ku Sûriyekî navendiyekî xurt çê nabe bê kirin yani kes qebûl nake Tirkiye çi qasa sorê bide jî evekî cî nagire yani hemî aliyê derva û ew ê hatta civîna ku wezîrê derva Sûriye çû Rusyayê daxwaza ew ê wan jî kir ew jî navê wateyê ku hema çi tirk bixwazin wê evekî bikin belkî biçekî nefesê bide lê nebûye maneyê ku Rûsî qala ew ê dikin yani berê çi qasa behs nedikirin jî behsa mafê Kurda dikin li Sûriye yani wezîrê wan ê derva vekiriya wî diket bê lazim e mafê Kurda û PKK'yên dinê bê parastin yani ew jî ne rewşa dema behsiya da wê çavderiyê lê meze nakin yani wî alî da yani du warê da hemî tiştê ku berxwaneye tevî hemî zordanên Tirkiye ve wê nenavendiyekê li Sûriye bê avakirinekê pêşeroj şerekî û pevçûnekî ew jî di rojevê daye dikare çêbe lê li gorê daxwazê Tirkiye wê nebe lê aliyê me Kurda ve tavî ê Kurda mafê Kurda wê çi astî dabe wî warê da nezeraliyekê heye we hem xwestekê xwe da hem jî rewşa navnetewî da ji ber ku kî radibe gotina pêşî wek çawa Musulman dest pê dikin bi Bismillahî û diçin tiştê herî karê çi be birabe başan xirab Bismillahî û dest pê dikin lê bi navê Xwedê dest pê dikin lê cana karê gelek xirab jî dikin dîsa bûyî navî dest pê dikin her kes dibêje yekîtiya Sûriye yekrêziya axa Sûriye yekrêziyan zan çi ew jî biya wek benîşiya jî wek Bismillahya ku ew ê dikin em hêvî dikin ku axa Sûriye ew Bismillah pê nebe yani bi ser nekeve mafê Kurda biçekî bi dest kekbaran hûn dizanin li Sûriye şara xwe ceribandin zanî pêşî li Elewiya xistin bi rastî jî gelekî wan perîşan kirin yani dûra li çiye navê wan dûriziya xistin dûr da jî xwe ceribandin heya niha bela xwe li Kurda nexistine hê ditirsin ji Kurda ê diduwa jî watê ku li gorî min tabî İsraîl şara haniye İsraîl û Amerîka wî haniye îktidarê tevî ku wan wî haniye jî ewkekî yanî bawerekî wan pêtine ku wê siberojê çi bike ji ber wî temaşevanê me jî dizanin hûn jî dizanin di şeva ewil de wate şara hanîn orduya Sûriyeyî li Kêderê qerargeha wan hebe İsraîliya teva îmha kir gotin dibe ya em jî bîbînin rojek evil me çep vegere berê xwe bide me ji bo wî hêzekî wan ên çekdarî û ordikî wan tune dûr da tiştê baş dibin ez dîsa hêvîdarim bira ji xwe bira temaşevanê me bizan bin niha mesela Kurd û Kurdistanê da li dinyayê Bakurê Kurdistanê niha ne di rojeva dinyayê da çünkü apo jî nas dikin Kurda jî nas dikin li Bakur tu rojevekî wan îwayê xurt tune rojevek dinyayê tev ser rojevayê Kurdistana Sûriye divê em jî hemî Kurdên her perçe Kurdistanê û Avrupa Kurd be birabe be çavê wan li wê derê be heya mümkün be piştgiriya rastiyê wan bikin û yekrêziya nava Kurd li wir biparêzin ji ber ku îro derfetek baş li wir heye eger Kurd baş bikar neynin dibe ku bikeve aleyhiyê wan û eger ku baş bikar bînin dibe ji wê derê Kurdistanekî xwe statûkî baş kêmanî em bêjin federalî ji wê derê derkeve û bûyê awayê em dikarin êdî vegerin rojeva xwe yani niha wextê me teng ma li başûr herçend bûyer û kiryarên kevnar tên domandin lê germayiyekî nû her ku diçe germayiyekî nû ew çêdibe yani ew tundutûjiya nava Kurdistanê û Bexdayê her ku diçe germ dibe Bexda li her warê da zorê dide Kurdistanê hem warê aborî warê siyasî wê tegezar dike
او دستهلاتداری دست کردا دخوازن تنگتر بکن و ایسال اونزانن لعراق هلبجارتنا پارلمانتو هيا دوان في پایزه اوجي نزدیک بیه که آلی کرداجی بشتاره في هلبجارتنا دبن لآلیه دنه لکردستان ابو ساله که نزدیک ساله که هلبجارتن چه بو حیانوها حکمت تا کردستان چه نبو پرسکریک اکیه لبر ابد چه يعني دانو ساندن هاتن انجام کی کو بریار ساندن لابدو بکن لابدو کرنجی حتی ورد بیجن آلیدن یکرنا لشکرین کردستانه يعني پیشمرگین کردستانه ها خلاص به خلاص نابه او دانو ساندن کی گلک پیش دایا لهنك بوير هنا دل مرات تندكن روشي آلوستر دكن وانسانن مثلا لكردستانه ده هیزن بنگهین هنه یک شی پارت دموکراتیک کردستانه یک شی یکتین اجتماعی کردستانه و هر دو هیزن آلیدن هنه yani Partiya Sosyalist ya partiyen dindar hene o partiyen küçük vakitini hene ne destlatar yani ne behizin le tişte xarab le Irak'ı ve Kürdistan'ı her partiye ki hezeki viya çakdar hay yani her partiye ki hem l'Irak hem l'Kurdistan vek bu tradisyon vek bu kevneşopi vek bu adet ki ve her yeki hezeviye çakdar hebe ev timmet tırsidare yani l'gore maznayı küçükaniya xo hezevane çakdar cihane merve vid kır l'Kurdistan'ı yektiya peşmerge vakte çebe ev çakdar partiyajı ortaya rabın eja eve bu yara daviye emzanen mesela nava yeneke peşte rahmeti İmam Celal şu rahmeti şunda de nava partiye da nava pesmama da nerhati habu yani hem ko Şeyh Cengi Kuribray İmam Celal'e yani Brar Zeviye o Bafıl Talabani Bafıl o eveci Kurevine nabenavan da idare da eveki bu hatta kongre peşi da ev Şeyh Cengi بپرانی بو سروکی اوه لیجبو که دوم آجوی اوه رابون هف سروکی چکر هف سروکی جی اف دمکیان لکردستان در دور وقت بو اوه کی بو عادت کی اف جی هف سروکی چکرن هم بافل و هم شیخ جنگی به هف دورا ده اوه دابون لی 2022 ده اوه چه بو یعنی گوتن کمپلو چکریه شیخ جنگی و خواستیه تا بافل طلباني وان جهري بكب وحجتي وان عاصم شيخ جنكيش بارتي هات تصفيه كرن يعني وقت عندن شيخ جنكي رابو بارتي كينو تشكر يعني هيزا كينو تشكر بارتي قال تشكر براي قال تشكر وكتل بجارتنا جد بارلمنتري ويجي تشيبون لهيزا وي طابي لامبر ينكي زكي قلسه يعني هيزا كي بربچوچكو اويه به انجام کو هلبجارتجی نزدیک دبن و حکمتا نو تی آوا کرنو یکیه او چه دبه بریاره کی محکمه هات درخستن بریاره محکمه کو شیخ جنگی هنکی کریاره وی او لازمه به دست سر کرن ابوتون دو جیه کی او yani بزور چکو او اریشه جیه کو مالباتا وی او ویله اریشه وی کرن دوی شرو پفشونه دا لگوره داخویانیا دورا ده کسی جورتر انسان هاتنا کشتنه جهر دوالیا و گله کسی بریندار بونه و مختاره که انسان جی هاتنا دست سر کرن اویا ریوت که تندوتوجی yani مثلا نوا پارتیا نوا ریخستنا اگه برای تندوتوجی وره چاره سر کرنه مترسیه کی دنه کارابینه روشاوا کردستانه لبیدرا محکمه چند به برابر به حقوقی که هیا بریاره محکمه هیا وقت بریاره محکمه هوا لهمبری و بریاره درکتن ریا اوه ریا مرب دوی چرچوه یاسایی حقوقی دا کار لهمبری درکبه نکو به شر و بزوره لهمبر درکبه به سبب تندوتوجی به گمان محکمه کل کردستان نجی و ولات روجلات ناوین همیاجی باندورا سیاسی سر محکمه هیا یعنی مرب لکرب بجا والا
محكمة همي عادل أو كنا أو تشكدري مثلا كدري مثلا نتني بكردستان فاقريدايا بالعراق واجي بالتركي واجي بسوريا واجي بهمي ولكن بشكل شو نماي بيتر باندورا سياسي سر محكمة هي لأفنا بسببكو هر يكير شو ناخو بريار المحكمة أو أول محكمة رد بك ولا هم بردر كبا بقوة أخو القولي هزا أخو أفجي آليكي مسألة وحكمتها هرما كردستان سروكي هرما كردستان جي لهم بريوي أوي دركت بن ياسا قرق بجيب با هم آليكار سروك وزير قبات طلبان جي وسروك وزير جي وسروك هرما كردستان جي ديار كرن أو كرن قوتن برسو برسكريك أمي بدارن ببرندن اکو سوجدار من لازمه جزای خوب بکشینن لی انجام به پفچونی و شرو پفچون و نرندی هیچی دومد که ام هیدارن کو بهتر کردستان گشت نبه زراره کی مزن نده دماجوی کردستان و اوان هر بجارتنه داشی باندور ل بشه بجارتنه کردستان نکه دوام وراده هنکی bir rای bir zaman yani براستی yani امر کردستانی باکور کردستان کردن باکور کردستان هیوی و داخواز معاون کو زوترین روزک اف پیفچون بقده با آواکی الهو ورن و ناو سیاست کردستانی دا رقابت به هفراب کن جبو کو کردستان چوا آزاد کن سر بخوب کن دناوان ناو کردن روز باشور کردستان دا رقابت چه و مخابن جار جارنا وات چه دبه جار جارنا دوی دیرو کا نزیک دا پشتی امبیجن تکچونا صدام یا بریوی کردستان کو آزاد بو آواکی دناو کردان داد پیفشونه وات چه بون ناو پدکه و یکیتی داشت چه بون پککه جلوان درا دست دریجی کلوان درا چه بون مخابن لگوری ما افتف ده علیه پیش روژا کردستان دانه هیوی و داخواز ما اون زودترین روژا کردستان هزا کوی یک پیشمرگه یک اردی چه بکه عدالت بجیبینه جبو هر کسی عدالت لازمه ایرو ام بیجن هر دو پارتی سرکه خورتن بلکی تاثیر وان سر عدالت هیه لی اف دنیا نوایه هرگاف دبه که گورانکاری چه و عدالت جبو هر کسی پیوسته مادام عدالت جبو هر کسی پیوسته دبه هر کس خودی عدالت درکه تابی او پیوچونا برازیل ام بیجن هر روزی برازیل هم یعنی کراپی هم پاردون اره لازمه زودترین روزک وی شری راوستینن چونکی فایده کرد و کردستان جیته داتنه فایده پارتی وان جیته داتنه فایده ملت جیته داتنه فایده مالبات وان جیته داتنه بخواه الگوری ما یعنی اف پیفچون پچکی دست دجمن تیدا ہے زیادہ ترین از باور کم ایرانی ناوی کاری دانه جبر کو دیسا بیرا تماشاوانا وره سالا 2017 وقت سرخابونا کردستانه وانا به هورا پشتگیریا هشتی شعبی و عراقیا کرن کو کرکوک دست دجمن جارکدن ایرو او عقوبت هات سروان او بخو جیل هف ناکن yani دوی ام درس دیروکا خودستینن ام نکوین ام نبن آلی کی بافل را یا شیخ جنگی را ام ببن آلیه چکرنه و کرد باکور و ام داخواز خوشوان را وقت دوستانی براتی پیشکش بکن که دوی شری دا فیدا و تیداتنه فیدا ملت کرد تیداتنه و ام جارک دن بانگت کن که حکومت هرما کردستان زو دست گاوه جوی کاری با آواکی وی شری راوستینه و براستی کسین سوجدار هبن وانجی تسلیم عدالت بکه و هیدی عدالت یک ریز که اردو کی پیشمرگه یک چه که هر پارتی جبر کو مثلا تی ایدا کرن کو دوی ایریش برنا سر و اوتل دا لالزاره باور کم دویر دا 150 araç yani makine zırhı nizam çıkas ev çıkas peşmerge yani uka kodnav du velat ala şarçı ve ancak hafkas ev ve halbuki ev kurape evin o bereda be hevra xabtine çıka xalati şaşiş bo doza Kürdistan'a kirbin iroziş bo hevtkin zutrin em hevitkin dev jivan pevçuna berdin o hükümeta Herema Kürdistan'a
با اواک جدی دست باوجوی کاریش با همه کردستانی زرارک جوی نبین و باز کر یعنی هلبجارتن هید و هلبجارتن دا کو کرد باشور کردستان نه یک بن جخوا عرب و ترک و عجم لهوینه کو شورا اوکا کی ببینن والایی کی ببینن دست وقتی نه فت نزیده بکن جبوی هویا ما اوا کوزوتین روش اف چون بقدر آشتی کی ناوان دا چه و آشتی کی او براتی کی ناو همی کرده باشور کردستان چه و بن یک روز لهمبر مرکز حکومتی جی کاربن یک دستی مافی خود بپارید نه اما هاتن داویا برنامه خو بریاوی یک گوتنه کی دخوازم بیجم لکو تیوردان هبه لکو ناکوکی هبه لکو نخواشی هبه بگمان وک چاو نخواشیات لا شکیدا کل جیب میکروب تن لوی داری او دکن دستیوردان دروا دستیوردان نحزا جی خودتر دبه جبو ویجی امیوی دارن نوا کردستان دار همی پرچا تایبت لباشور جی نزگایا کردا یک رزیا وان رزگرتنا لهمبری هبو دو هبه که دست دشمن دست زوردارا دست نحزا نکبه ناو کردستانه یا جی او دست نقرش کمتر زاره بدن جبو ویجی نگاکی لستر امی بیدارن که پرسو پرسکره که نوا پارتی و ریخستن کردستان دا کاربن چاله سر ببن افردو آلیین که هم آلیه ینکه هم آلیه برای گل کاربن پرسو پرسکره که خود نوا خدا راحتر چاله سر بکن و دزگین ری بدن حرمت بگرن جه دزگین داده را دادوری را ولو چه خاصا پی باور بکن آن نکن لازمه او مرب حرمت لیب که وقتی به هر یکی شونه خود آدش در که پیش روشاوی خرابتر دوه گل تماشاوان نجا تبو وقتی ما تنگ بو ام زیده سر بویرن روشاوی نکاربون بسکنن حیا هفته پیشیامه به بویر و روشاوین گرمتر و خوشتر با به ویوان با به بابدرا دیسا بمینن بخیر و خوشی بمینن روز باش تماشاوان هزا دم باش